sometimes dig deeper. Thina waku ndukare ke utekerwo advantage. Rarira we na thayo. We ube matangari we sawa. Ekira nguo na we hake maguta mago kamatindo kinungaro nyondo we sawa. Than kuoya ngoro yaku umekere sinia-ini umanengere marie. Mwanake witu Ndakariuka riu mami wao atigwo Ruoìnì. Ukamenya wega mimi ndio nafuata. Ririo kona ni aja kugura indo ona we gucia ke mwire kario ciana urakigurira kario ciana na maguraga na ticiao tibio ciarite agura maita meri mwire no ria baba wa ciana ici ruo ruria atigire haha na muthuri ucio ahanago tawe tukiendana aguraga atia ajaragerio atia ona ciugo icio ranjira I love you no cio anjire so ndikwenda kumenya maundu maingi no riri kario ciana ucoke woe list ungenda thuri more oya list umetonda na ciana ciakwa ni gukenetie. We won't and we don't want to lose you. Nigetha tuiganire nyumba ino gutire TV turenda 72 inches ni ngiri naite no gokiria kamutwe ukarora na ritho mogo reaction ni gukwira kana ni aguika kamera diagoretwo na to ndikwenda go proceed na ciana ciakwa itagoretwo. If you are willing then don't walk and you are a very strong man and I can look at you wherever you gonna my osio gidaigana go we need a new bed from Murage Pacific na tiwagoro na 120. Praise the name of Jesus. Mwana waku etwo muthenya uyu agurirwo kindu kanjita nganga I know I am a man. Mutana thie muno wekerwa ruo rungi ngoro-ini ona we menya wigiriririe. Wana asiwe sana. Tio kihuni kia huo tengera. Kihuni kia huo tengera. Ada kwira maugaga uguo. The highway to a single person heart is through the kids. Wewe kona ciana ciaku ni ciendo ukauga ucio arangenia ciana ciakwa itari to nginya Java ni ungira moririe mathie Java maraheirwo kino kwa marenyuranio thambu theno Java ni wega no marari wika ki ate ona Sunday akimatwarite tour ko Nairobi igita watakora guthiago maguru kio na nyamu kure orphanage na no ko ciana ciatwarirwo ikiono njogu icio cia mabati ikoragwo mwena wa mbere agacira that is an elephant atonda kuhuthira mbia ciana ciaku ikagurwo juice cola ikaringirio mutungi sometimes never enter into any deal that is given. Bwana Yesu asifiwe sana. Ego Miriam metara iyo heo ucokano uiguage uigua nginya mamenya rwimbo rwaku uigua kimundu thutha waku gugocagire Ruoìnì rwa ihiga muhoreria waku ria kwerereka aya gai aya asiki mana ni otuika goeri ona kira ina ofki makinya mako maigete haraya gugocagire Ruoìnì rwa ihiga acoka igua Mari wa itho itogite ndigua ni ndiro no nyende kuroina gatwe hakuhe nawe
When God will bring angels into your life, may he bring legit people. I want legit connections. Biashara legit. Amen. Tiado the mafuatago. Onago itira tigana. Kama mtu sio legit wachana. We are all now speaking about justice for Jeff. Jeff unekiete iruo. Jeff unekiete iruo. Not every deal should make you happy. Some people are meant to cause pain in people's hearts. Ete iruo. Tiwera wothe othiago. Tikuto guothe otonye maguru maku othie. Sometimes dig deeper. Thina waku ndukare ke otekerwo advantage. Rarira we na thayo. We ube matangari we sawa. Ekira nguo na we hake maguta mago kamatindo kinungaro nyondo we sawa. Than kuoya ngoro yaku omekere sinia ine omanengere marie. Mwanake witu Ndakariuka riu mami wao atigwo Ruoìnì. Riu haha ni haria augaga wendi wa Ngai just because of a simple deal wira. No menye andu makugeragia na kiria wendete. Bwana asifiwe sana. Mundu ageragio na kiria ndungiheka nyau karati. Ndungiheka nyau no usetere karango gacucuke na thina umuigire haha aringwo niki tondu ni gwende kumbe gacucu na gatire thina ciana ciako ni ndongu imurimo wone karango igotini arugamitio hau karango mraya. Yesu yaona unashtakiwa kwamba katika social media ulichapisha picha za mama ya Dr. Naman ya kwamba ana shida, ana ufukara, ana umaskini na ginya kanyumba kala karagwa atwarirwo nigagukomborwo karagwa tondu mundu ageragio na kiria ndukanecirio kagerio na kindu tendete. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndukanecirio kagerio na kindu wamenyo wendete ahiki hakoyo kiria kiega pio geturuo kiega kiana Monica wikarite karafu uguo tondu ni ndamwirire mauma kirafu mukamba kuroka kanitha mundu acoke athie hangova ciake mo na igana marari kirafu ira kahena nie guoko iguru ina muthuri harate nie ndakwira kirafu wikarite uguo ekuhetuka hau na make sure ni akuhutia no igore anunga na weri tondu na kuigwa makihetuka kwihogora very fast akamenya no wehogora ria mbe ria keri we nawe ria gatatu ona ne we gutuma wita ka yire uria okay ha Judges Bwana asifiwe. Atapia ule kuja hapa agoka muthenya yungi family hello ni mwe gari KYV ni akwanyu okay giukei mugikinya hau muthuri waku baba wanyu mama wanyu ni wocio hau ahetwo mucere aheo Sunday no mucere urauga gokira Thursday Bwana Yesu asifiwe sana. Mucere urauga gokira ki tondu wihogorire ni undu wa kiria. Sometimes unakunyihia tamaa ya maundu maria wendete ni hega. Sometimes muda acoka thutha ni gukiga mundu acokaga thutha one haria kabere uria haikai to guthie
nego thieto thiete atore toti goikarari toguthi ona rimwe gucoka thutha ni kwega nigetha ukona haria mbere uria. Praise the name of Jesus. Nikio Jesu arera Ngai korwo wendi waku wekika niguo wega makiria. Tukurikia na muhari urauga atiriri hau kianda mutikamake aria mutare na Bible soon niturekera screen haha mbere gakarathio thu ciako nĩ ciracoka atia. Praise the name of Jesus. Mwene kĩoneki nĩoĩ kũrĩa kĩra inyuĩ nũmĩrĩrai na mũnyitirĩre na mahoya makĩria tũrathiĩ atia. And being in agony, that is 44. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling to the ground. Nake Jesu akihoya muno makiria ena ruo runene thithino yake yatataga thĩ ihana ta matata manene ma thakame. Praise the name of Jesus. That means what? When you are in pain, pray more. Ambia mwenzako omba zaidi. Uchungu ukikujaa. Ndiria we na ruo. When Jesus was in agony, ta imagine mwana wa Ngai. Ndiria ruo rwa muigeire piu niguo ahoire muno. Ndiria ruo rwa muigehire amwanyu. Ruo roge muigehira ni andu mungegera ngero. Ndiria ukahota ku manage pain ukamenya you are heading to the right. Ndiria ukahota ku manage rejection ukamenya you are heading to the right. Ndiria ukahota ku manage blasphemy ukamenya urorete the right. Ndiria mutumia akwa atiriri muthenya umwe uyu ni ndorete the right direction. Ndetiria bloggers kuma 2014 ciandokagira ikandea ranji ikandea thaa 10 ikandea sapa ikandokera kuma 2014 aria moe rugano rwakwa wega na andu aya andikia mohoro na ni Jesu ni athuire andu aria augaga inyue andikike asadukai na andikia marwa Jesu ametaga andikike 2014 renowned journalist turu tukandikoi na ni maisha mau muthenya uria twendanire na Joy ngimurania ndire mundu mwega ngimurikota hoi kai kwanyu ariku akija gwitu ni mangu ngeciria no ko Facebook ndekinya gako ngimurania ndire sawa haya muiretu Ria nyonaga haria Sahara Kiengei live. Gate on stage. Give it up for our boss Kiengei. Akona jamba ni weno. Damenyaga. No na nie gemenya ngomwira. Gemwira nie ndi mundu mwega. Aya msichana. Mimi si mtu mzuri. Niwega kwiyaragia rimwe riria gutaikaire. Ngembara ndojoi ni nie Kiengei hai kijira ngimwa tahingura gafura tandika Kiengei sikiumira igana rimwe he no ngimwa nie ndikoragwo ndi ngimara konura nyenda umenya ndurenda mundu wega riu nakori tumundu tukuhe ndimenyaga thina watu ona gatikwira gagiuka gakiraga ngoro-ini getereire hiki ona gakingira handu amenyi getiranagia na mikiho gabangirwo ki na ngikimwira if we will proceed with this is whom I am but this is not whom I will be. Are we together? At the current place this is Ben, but in future I am not the one who is
seated here today. Now korwo na mwanyu goku mana comment ko numa. Eu tarora no rako hujeria. My tomorrow is guaranteed a change from today. Osokyo mwele mimi wa leo sio yule wa kesho. Nipatie muda, usiwe na haraka na mimi. Nuko ni manado amakoga, oh Jesus forgive me. Can you? Emwe yona wanyona ine wito wa igoro umago sharo wa kwa niye no jekaga oru niye no jekaga. Tareke guoni nigetha ndiki angorwo ndwehetie kiumia giki guoko iguru ugere ngirinya andu aya othe rona makirite oguo makirite tondu niehia mathikiririo horo wa muohaniri cira. Praise the name of Jesus. Wona andu maneanite matu mao maraneana merirwo a door to repentance. Tiga kumena mundu tondu ati nirona tarehia kiria mureka tofauti no kwehia differently. No kwehia we gucambania we akarara rumu dikana turaiguana we kurumana we agakisi murume wene dikana turanyitana we kunywa njohi we akoragana Bana siwe sana kiria mweka no kwehia differently. Are we together? We kurumasi aliaku we akaruta ihu. Are we together? What you normally do from your neighbor or a neighbor usio murigaini tofauti yanyu no kwehia differently. Neke joroge difference yaku na Daudi tiana mutumia akwa ne kwehia differently. Karago Witu ona karago ara ona amage gukirira tofauti no kwehia differently. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of Jesus. Irosho murigaini. It is your time. It is your time to stand and declare that you will wait upon the will of God. Because when you are in pain, when you are in pain, God has another plan. Ni wangapi wanagojea plan mpya ya Mungu? Sema, Father Lord, the new plan that you have for me,